Bela ke nna Dr. Tebogo Matsimela ke tla ka lefatsheng la Magaladi. Ke nna Patricia Mathiba go tswa ga Nkwana Pelang Moisotlo section. Ke kopane le ba Mathiba ba ile gore ke ba phekotse ke kopane le mathata bone a mantši a ile gore e santse ba be ba dire gore ba tle ba berekise ditaelo gare ga mathata ke kopane le ona ke ba botsang one le meleko e le kopane le ona le go ba thegela motse ke ba boditse gore santse ba tle ba tlhapišiwe ka pudi ba ntšhe sefifi se ba leng ka gare ga sone le meleko e leng ka gare ga bone le ngwana o kileng ka re ke phekola ka ba botsa ka mathata a gagwe gore ngwana o santse ba mo phakišitše ditaelo ka mo e le gore ke ile ge ke phekola le ena Patricia ke motse ka lapeng la gagwe ka kopana le mathata e le gore ke a mantši le ena ke moretse ka santse a emaeme a phete ditaelo a tiiše le motse wa gago gobane o re leng ka gare ga one ke ka ga mmago so ke kgonne go phekola lapa la mmagwe ka kgone phekola le lapa la gago. Ke kgotsofetse ka phekolo ya Dr. Matsimela le ka mokgwa Ntate Moremi a re thusitšego ka gona mo nageng ya borena. Ke kgotsofetse go menagana a mantši a